Yabona sesibhizi nale copper and ngapha phela uyakhumbula inyoka vele igezi yakhona idonsiwe ihamba phansi. Sure ayisabhizi nayo lapha siyayithola uyayivumbulula ngithola. Ayi mayivumbulula ngoba mina-ke ngi-fast yabo. Mayivumbulula vele mina ngisayikhipha fast. Ngishona le ushona le nayo uyayikhipha uya le mina ngiyayikhipha ngiyale. Ngayigamula mina ngomlomo. Vumbo kumshisho eyi-1 uyangithola. Athi yeyi nenzani lapho. Bengivimbezela mabangivimbezela ngithi 1+1 ayila ayikho enye uyangithola. Ngigibele phezu komkhukhu phela sengiyabacela phela nami uyangithola. Up until-ke ngithi hayi yazini abangibulale mengabe bangibulala ngehle vele ngoba sengiyabona vele amagazi ayaphuma vele abenza intando yabo ukuthi kanjani ngehle amengehle vele zange badlale nami futhi bangibapha laba bangibapha njengenkomo Eyo, guess what? Lava sobe sewuthi ambulala vele. Things ama-speculating sekomakhosha now. Bengifuna leyo bengifuna Joe, we leave no stone unturned. So mawuthi edladleni lakho mawufahlaka bebakusupporta or bebangasibhayi? bro wami bebangasibhayi ngangokuthi vele bekubantu aba-street bro wami ithema lami nomagogo wami vele bekubantu vele abaphila nabantu abantu abaphila ngeqiniso. So njengoba ngisho ukuthi ngikhulise kahle nithi ukuthi lezi izinto zasendleleni nami ngabanjwa imimoya yendlela yangithola. But-ke vele from endlini sonke vele sikhuliswe ngendlela eyi-1. So bekuwa abantu vele choose ukuthi umntwana lo unjani bebasikhulise ngendlela eyi-1. So vele abengayitholi support nengenza amanga wena bra wami ngangokuthi noma ngiboshiwe vele hayi bengekho umuntu ovelayo akusibantu abahambelana nendaba vele abasondeli nokusondela emakhotini emajele bathi bazokuhlola hayi uyangi-understand. Lapho buhlala isikhathi esingakanani ngaphakathi or mhlawumbe isikhathi eside wahlala besingakanani? Ngizokufakela wona bra wami iqiniso lihle. Mina ngitrayele kakhulu yabo. Ugwetshwa ngagwetshwa but ugwetshwa wami ngaleyo nhlanhla leyo thosa ukuthi nami bengizipanela but kubeni ukuthi ngiyangawuza ngapha yabona ngiyaganga ngithola. So ngaba nendlela yokuthi ngithola ifine ngiyazifine yabo. So mina ngingakaze ngigwetshe bathi vele nawu ngibhekana vele nesigwebo vele ngale ebhantshini no uyangithola. Vele into beyingenzakalela bengitrayela amacala wami thola ukuthi ngiyawabhobha ngithola. Manje uganga uSpana bra ngoba ngizwa manje muso mention indaba yeSpana ukuthi boSpana noSpana. Into bekugangisa kube ngaphuyathesha. Ngizokutshela wona bhoti hayi le nginomoya ngangokuthi ngizame kaningi ngishintshe impilo yami shuthi the way ngikhuliswe ngakhona into bengenza ukuthi ngifight ukuthi ayenziwa la ile ngedladleni akekho ofana nami akekho oyenzayo. So behambe nami ngithi hayi mana ngenzi zona la benginendlela yokuthi ngibuyiswa yini ukuthi mana yenziwa lile ngendlini yabo. Shuthi bengiba nesikhathi sokuthi lapho kunye ngiyayeka ngibuyele you-understand. So ingale ndlela engibekela ngayo ukuthi indaba zokuboshwa ekuboshweni ngibile namacala vele bengihlale ngiwenza kakhulu yabo. Especially vele lesikhathi ngibhema vele ngine-down serious bengenza noma yini vele evelile mabathe asambe nisenza so esilong ukhuluma ngenyuku hayi ngobona khona ngithola. So ngisinde entweni eziningi kakhulu uyangithola. Ngani mongikawuza ugcina ungasakhethi ukuthi wenzani yabo. Ngani ngedown yabo idown awubuzi ukuthi soyenzani kwenzakalani uyibheki ngapha nangapha umane uyayenza nje yabo. Shuthi lapho sekube ukuba ukuthi vele umdali yena ngaba nenhlanhla ukuthi angigcine cause
mongathi uyabheka mongathi uyakhumbula nawe safunda esikolweni benganazo igaya ebusweni benganaka uyangithola so kile process yokubhema vele ngikhutheke kaningi ekufini yabo ngikhutheke kaningi ekufini ngangokuthi sengibuya naphakathi komphakathi yabo Ikazi ya la igazi ngapha boma waya ubanjwa side kanjani wenzani la Brami besise White House ngalapha ngala etandini kunendawo bathi White House la kuphuza khona kudlalwa ama-dice uyangithola zakebe igebengu usibhizi zagembula nathi sibhizi sasibhemela lana sibheke ulahlile yabo I know ngathatheka nenye out ebeyivakashe ngapha phezulu ngasitsalananga yabo ya le out beyifikele ngala ngibo bholi out yami yabo out yami sathi shayijika yabo ashayijika sishaya abantu phansi zange sithole umuntu sagcina sesifike ngapha ewaya yini umcondo wangapha umcondo uza nayo umjito uthi mfethu ngapha kunekhopha yabo hayi singasale sidlale khopha siba grand uyangithola hayi manzi ngisayinele man ngithi hayi man mzala ikhopha esibambezela yabo singamdobha umuntu la endleleni uyangithola ebusuku okay by the time wavele u12 sekashayile uma 1 uyangithola ngithi hayi mara ngoba naku sesifikile labo wena ucabangani athi hayi asingene la check iningi khopha ngapha yabo abona sesibhizi nale khopha ende ngapha phela uyakhumbula inyoka vele igezi yakhona idonsiwe ihamba phansi sure ayisabhizi nayo lapha siyithola uyayivumbulula uyangithola ayi mayivumbulula ngoba mina ke ngifast yabo mayivumbulula vele mina ngisayikhipha fast ngishona le ushona le nayo uyayikhipha uyale mina ngiyayikhipha ngiyale uyangithola hayi mina ngikhiphe fast vele ngiqede icala yabo ukuze ubone ukuthi yabo sigcine sicabanga mesenza izinto phela le ngayigamula mina ngomlomo what if beyiphila namanga bra wayibamba chi ya ngayigamula ngomlomo lokungigamula yagamuka phela kunandlela ukuthi ngayigamula ngibona isitina angiphathanga thulusi phela ngithola ngagcina ngigamula yabo ethosa ukuthi mina ngigamula cala ende ngaleyo nhlanhla vele ayiphili uyangithola yena masabhizi nayo ngade akuye ngimthola uslowly yabo mina le yami ngiraphe ngigamule ngithi afaye ndoda kanene usesebhizi nayo yabo futhi lapho lingilahleke idlozi lami ngoba manje bheka le mina engiphethe singigamlile angikwazi ukumshiya ngihambe ngiphonse ngale unamathuna mosingala ngiphonse ngapha emathuneni ngithi ngiyoncedisa yena ngale amincedisa yena vumbo kumshisho eyi1 uyangithola athi yey nenzani lapho uyi1 lo muntu ende mina ngijwayelanga ukubaleka ngithanda vele ukubaleka ngithi indoda asiye phezulu kwakhe lo muntu uyangithola indoda idabule ishona le lo mshisho ngapha lathi nemele siye khona yena wachoose ubaleka uyale mabaleka nami obvious ngiyabona ukuthi hayi angengime yabo overpower sure uyangithola and then usuke eqala phela ngimnika igap nyana yabo hey mengijika nami ngithi ngiyabaleka ayi umjita vele uyastandelele eyasigijimisa and masigijimisa shaya inkole zabo uyamemeza ngithola vele bayaphuma vele uyangithola baleke usuke eqala phela umjita kimi yabo ngicine ngisalele emuva mina yima abangibonayo mengigijima mengithi khona bala uyangithola ngicine ngivimbezelekile mabangivimbezela ngithi 1000 ayila ayikho enye ngithola ngibele phezulu komkhukhu ngithi ngicele kilo muzo next door phezulu kwendlu yabo into yangisiza ukuthi ngibe phezulu kwendlu ngoba lesikhathi ngiphezulu kwendlu yes man benabona bayabuthana baphuma bonke uyangithola mabaphuma bonke yakhuphuka umjita nephanga yabo by the time mina ngiphathanga next even igoni lami alikho esikhwameni ngivele ngisele kuyimi and kuze ufike kimi ugibela ngapha kulomkhukhu ngicela ngapha endlini mina ngilwa nokuthini ukuthi akekho umuntu ozoza ngapha laba baphansi bangikapha ngidini
manje abakhona ungikapa ngoba la ngikhona kulomuzi ngiwo kunala masola amakhulu yabo abakhona ungikapa kahle ngamatshe yabo wena mawuthi uvimbe ukuthi bangezi bowenzani mina angifuni umuntu enze la ngikhona ngoba ngiyazi makuze la ngikhona obvious indlela yokuthi uzongisela phansi ofuze ngidonsa ngehlele kulabantu abaningi angafiki mina ngikosta naye ngoba ngiphezulu yena mele just ingaba yayithanyana net ukuthi awele ngapha awumana awele ngapha angifuni manje nophethe iphanga ushayele iphanga ukuthi ngibuyele emuva uthi khona ugibela ngapha mina ngiyamvimba ngibloka lephanga ngenyawo uyangithola makasha angibloka inyawo makatuza ngapha ngiyamphusha uyangithola asikekerizane nomjidi hayi azayithola indlela yokugibela ngapha uyangithola magibela ngapha uphethe iphanga phela yabo uyena ngishaya la nginesikasa sakhe la sephanga la siphanga yangishaya le out ngiphanga lana isikasa khona ke lesi thatha ivele hayi yabo nginendaba nokuthi ungilimaza kangakanani nethi ukuthi mina ngifuna eze ngapha phela weza ngapha ngiyazi ukuthi ayibhemile ukwenza lo uzongibamba ukugibela omunye ngikekerizane naye umzala hayi naye yabona ukuthi azame ukuthi ungisela phansi ahluleke yabo kuze kuvele enye awuthama bathi steering ngangithola le out phela kuhlala nabo umkasana bakhona ngapha yabo laba vela kusibomkasana Crenshaw ya laba bebavelile yabo ya cele bona kakhulu but nabo umkasana ke imix bakhona yabo akugibela steering makaclaps ubona mina yabo ndoda wenzi so ndoda yazini yehla ngeba kwenze next yangithola sokhuluma nabo labantu abanginenge yabo manje ngibona ukuthi okay la vele ngiyazi vele noma ngehla vele ngoshaya vele leso isiphetho yabo mara okay fine ngoba sekungibona kunabantu engibaziyo mengithi ngiyabheka phansi noma singaba khona ngesikhathi yabo noma ngibona kunabantu engibaziyo ngithi mara ekusalayo ngeba ngibulale yabo nami ngoba ngiyabona ukuthi ukuhlala kwami lapha phezulu phela ungacooperate kwami vele iphanga insimbi phezulu kwami yabo ngoba naye abamningi phela umkawo usteering nje bakhuluma naye yabo and naye usenokujika phela dawo yanya ngikhuluma nawe Greno uzwisisi uyangithola ngithi hayi mzuzwana ngikhulume nabo ngiphezulu ngithi ngingangibulali ngiyacela sengiyabacela phela nami uyangithola up until ke ngithi hayi yazini abangibulale mengabe bangibulala ngehle vele ngoba sengiyabona vele amagazi ayaphuma vele abenza intando yabo menguthi kanjani ngehla amengehla vele zange badlale nami futhi bangibopha njengenkomo sima bangibopha njengenkomo wena bhudezo bangibopha la yangithola bangihohela estradini ngabe sestradini ngitshela ukuthi bra wami asakhala mhlawumbe labantu bangishaya 2 hours to 3 hours balokhu bangishaya ngani ngivubu or into engisiza yona le outlet ngehle yiyo yathatha amaphanga nensimbi kibo ngithola yathatha lamaphanga nensimbi into abangishaya ngayo intambo icable entambo kunesigodwanyana isidek bebangishaya ngaso singaphuki aloko amagaftik vele waphukela phezulu kwami waphukela phezulu kwami la ngabona khona ukuthi ithambo lomuntu uqinile la ngabona khona ukuthi wena manje ithambo lomuntu uqinile ya mina ngivalele inhloko but la sangena uyabona umuntu ukuthi kumedile ukuthi ulahli yangithola bangishaya wonke akukho la zange bangishaya khona bra wami and ngaleso sikhathi babhizi bangithela ngama 20 liter so uyangithola ya bangishaya babuye bangithele nge 20 liter bangishaya but ngathi sengiz hour mengikhumula ngi1 ngizibheka ngathi uthi lamanzi wangisiza lawo bebangithela ngawo ngoba bebathela phezulu impahla ngalendlela engashaya ngayo bekumele mengikhumula ngibe ne-scratch yonke indawo uyangithola but ngabona ukuthi shuthi babakushaya umanzi ugcoke impahla awudabuki neduthi ulimalela ngaphakathi uyangithola
Hayi bro wami idala sidlule ekufeni into eziningi zenzakalile mina ngiyabonga namanje ukuthi ngisaphila yabo. Ngibonga impilo ngangokuthi into engidlule kizo bekumele ngingabe mhlambe dala ngashona ngithola. Dala ngabhola bro wami because into bengenza noma yini man. Noma thiwani Noma yini esilonge ifake imali phakathi hayi. manje ngoba uthi Bengasabuzi kakhulu. uthi bonkawuza uyeka ubuyela yini ebeyikubisela after sewuyekile for isikhatshana Into ebengibisela bro wami mengithi ngiyalaka yabona. Kunalento leyo ukuthi ngathini ukuhlanganisa nabantu abarong obeseduze wakhe angeke ukuthi uyekela ukubhema wona bro wami but ubhema irock yabo. Still it's a drug this thing yabo. Ngani iyakusondeza kilabantu laba ababhemayo uyangithola. So benginokuthi ngigange because abo issues bami engikhule nabo abanye abasankazi but irock balishaya yabo. Besiba nesikhathi sokuthi mesinemali yabo sishayela amarock uma sisodwa yabo. Just ukuthi sibhema amarock yabo. Egcineni just ukuthi ukubhema kwami irock ngibe seduze kwabantu ababhema ithayi. Angisho ngiyaphuma ngolifuna lapho kunye. Mengigrand ngemali angibhema every day but mengigrand ngemali ngiyaphuma ngolifuna yabo. La ngolifuna khona ngafika ngahlala. Ngilibhema egcineni ngibone ngathi lento le ayingizi lento engiyifunayo yabo. Egcineni ngithi hayi man nothi ngishaye 2 la yabo. Uyangithola. Bengishaya 2 hayi le 2 value echintsha yonke into ngoba manje always mengibhema irock ngizowafuna lama 2 and manje angeke ngisashaya ama 2 so shaya straw angisho sengizwile ukuthi hayi kunomehluko mengishaye uyangithola. Lapho kunye sengigcine sengishaye istraw yabo. Kushaya wami istraw vele obvious emoshekile ngoba vele njalo mengifuna ubhema ngizofuna kube nestraw. lenzani irock mama ulibhemile ungasankawuzi into Yabona mina njengami bro wami thi uyadoma yabo. Yalona just nje kuba liba mengabe udawo kakhulu lakhona ukuthi molibhema yabo lisuse lokho kudawa lokho kakhulu uphinde just ube flex nje ususe lokho kudawa lokho just ukuthi uphinde ube flex ukuthi ungasabi kile simo bokiso ngalendlela abodakwe ngayo futhi manje uyakhona ukuthi uphinde ube umfunyana ube hypernyana yabo. Uyangithola. So ngoba ngize ubeka nendaba yokuthi abazali babhoda usastruggle nenkawu nenyawupe or babhoda so great. Abazali babhoda kona ngisastruggle nalento na bro wami yabo. Although bengizama ukuthi ngibashapho but ukubhoda kwabo waphinde futhi yabo kwangaffecta ngangokuthi angena kakhulu yabo ngoba manje yabo niyazi ubhlungu asibamukeli ngokufana yabo. So wathi mekulala ma-olidi yabo because ma-olidi bani wabhoda kuqala olidi or in time hayi olidi lala lacala leni gap yaba isikhathi esingakanani ukuthi body time 5 years or azange kube isikhathi eside again abalandelene mhlambe ngonyaka 1 year or 2 years balandelana ngitho udwa affecteka ngoba boxuzi oledi kakhulu yabo and uyu umuntu ebekagcina angizwela mengabe mhlambe sengiboshiwe bekagcina mhlambe abe nendlela yakhe because itime abelingafuni next bekaba nendlela yakhe ukuthi time number nomhlola sikazwile mhlambe sengihleli isikhathi eside yabo athumele nje abantu because vele kibo brava bami nabo sesibamvele abantu abangangenelana namajele ini ngithola. So bekazama kilabo abanye mhlambe abaseduze ukuthi ayinedomhlola ukuthi unjani abuye abamtshele ukuthi because yazi umama unjani futhi ndibona ijele
abalithathi njengoba amajita abalithatha ngalo babona ngathi vele egcineni thina simajita phela vele siyakhona ukuthi amasimba yabo but ke nakubomama amasimba but egcineni masakuzwa ukuthi hey uhlile ejele mawukhuluma naye ngoba siyafonelana phela yabo makasezwa sinawe usomncenga kahle makakuzwa uzokuzwa ephimbeni ukuthi sowuphilile awuseseyile nto le. But yini into ebabayo mfethu ejele enza ukuthi mawuzobhelela ioledi ube nalento leyo ukuthi uyancenga but mawungaphandle uphinde futhi wenze the same thing ezokubisela ejele njengoba usuthi ubuyelile repeatedly ejele but mawura uba nalento ukuthi uyancenga why? Ejele wena mfowethu akusimnandi akusiyindawo egrand akusiyindawo nje yokuthi ungenza noma yini ngesikhathi sakho lapha yonke into uyenza ngesikhathi sabo yabo mawudlula ngesikhathi sabo uvalelwa ngesikhathi sabo shuthi manje ulala ngesikhathi sabo ushuthi manje yabo uhlala uvalelekile so ukuvaleleka sho ngapha nalama drugs phela uyabona ukuthi okay mosafika ejele hayi uyabo usesene down sesene nkanyana yabo uyaba nendlela zokuspina yabo uthengise lokho ukuthengisayo mekuphelile ngingaba ngikho ngakuthengisa yajuthana nama out hlophe ezinye iboshwa bangimali naba roll fire ngithola shuthi impilo yakho vele ihlali vele uhlala usenkingeni ngoba manje nawo mawala nawakhona ngapha akafuni into e-wrong and ngapha leso sikhathi wena ufuna i-drugs and kilabo abangenayo bomshishi vele bayabanjwa inkunzi uphethini yabo bayakhuthuzwa ngithola into enjalo but ngokuya uyabona ukuthi eshi la ngizohlala ngishaywa shuthi mina mengifuna ukuphila ngalendlela ofu vele kuyomela ngihlale ngibheke ngapha nangapha yabo awubi nokukhululeka yabo nawe ugcina udecide because uyabona ukuthi hayi siyathengisana mosilawo yabo ugcina udecide uyi-one uthi hayi man lento angeke ngibulala ngizalwa ngibhema yabo uyagcina uhlala ungabhemi uyabona ligamule liphele yabo ngoba ufana nento engani khona vele iyaklina yabo but kuyena-ke ukudla kwakhona kuncane and usheshe uvalelwa emini sowuvalelwe wena ukudla ugcina lapha emini vele iba kanjalo ngisho from ngapha kudliwa kayi-2 vele udla ekuseni udla emini ishayile uzudla kusasa yabo ngaleso sikhathi une-down vele kuyabila la ngaphakathi mawufaka ukudla vele kudigesteke kufanele unokuthi ukakenzi next uvele usalambile yabo so futhi ama-drugs la ngaphakathi wena bhuti engizokutshela-ke iyashisa leya nto la mayifika la ngaphakathi ngazi mina ifoma ini but kuba zathi dala shuthi manje la kushisa ngalo ndlela ukuthi mawufika ukudla vele kucrasheke vele awuthi amulamba same time yabo so kuba ngoba ngathi azidli lezi ezinkawu zayo hayi bro ungezwa ngomuntu akutshela ayadla ama-out uyadla mawubhema yabo it's just that ukuthi angeke ukhiphe imali uthenge ukudla instead uthenga mengabe vele ushayisene nemali eningi vele le mali le iningi vele uzokuthenga ukudla udle ngoba vele hayi phela uyabona ukuthi hayi noma ngikuthengile but imali ukalekile angeke uzithenga ukudla uprefera ukuthi udle lokhu nje uncane ama-scopus nani but kuze umbone ukuthi lo muntu lo uyadla mthengele ukudla ukubeke la ubone ukuthi uzokushiya na angeke akushiye lokudla wonke phu ngoba manje akanaso isikhathi sokuthi adle ipapa nenyama lo muntu lo uma ungamniki nawo ukushaya vele ukushaya so manje mawuthi lokho ukuthi ukubhora ke-oledi netime ayike ukwenza ukuthi uqinise sonkaza kakhulu yini into ke egcineni eyagcina sekwenza ukuthi ujinde into eyangenza ukuthi ngijinde prayami eloku vele inginika lento ukuthi indlela engikhuliswe ngayo na uthi yami kuba buhlungu egcineni yabona ukuthi uphambo kuyi-one yabo uthi uyabheka impilo yasendlini akusiyo le wena oyiphilayo yabo sekuba zathi uloyiwe ofunjani nawe ugcina ungasazi yabo
but-ke mina into ebeyiloko ingigqugquzela ukuthi yabo akusimi lo is the way vele ngikhuliswe ngakhona yabo. Ngikhuliswe grand yabo, ngikhuliswe ngomthetho, ngiyazi into e-right, ngiyazi into e-wrong yabo. So nami bengithi mengihleli yabo ngithi ngiyasibheka isimo sasendlini, ngiyababheka abafowethu, ngiyababheka abodadewethu bese ngizibheka mina yabo. Ngapha nabantu still bayakhuluma bakutshela ukuthi hayi wena kanoni unjani wena abasiso ekhayini yabo. So yabo yiyo into engigqugquzela kakhulu ukuthi ngigcine ngijinda wona Brian yabo, ukuthi ngabona ukuthi egcineni yabo mina ngubani, ngiyazazi ukuthi ngubani mina ngisalwaphi yabo. So leyo vele akusinto ukuthi ngayibypassa ngofu yabo, into nje street ebhekene nami yabo. So iyo benandi ngibuyisa ukuthi hayi man yabo, because manje akusimi lo yabo. Shuthi sekufana nokuthi lempilo engiphilayo akusiyami, understand. So yiyo lento leyo ukuthi ngikhuliswe grand bro, ngikhuliswe ngeqiniso yabo, iqiniso egcineni liyaphila yabo. So ingawo noma ungenzani wenzini but mawulazi iqiniso uzobuyela kilo and yilo kuphela ezokubisela. So manje ukujinda kwakho ujinde ngale medication or ujinde vele ngamabhandi? Ya manje egcineni bro ngizokutshela iqiniso, bekunomunye umngane wami cause benganamuntu ongisekelayo njengoba ngitshela ukuthi mengibhema vele akekho umuntu onginika usizo yabo. And nami angili-expect cause ngiyazi ukuthi vele angeke ngize ngithole ngisese simo lesi engiso, and of which bangikhiphe kaningi, bangisiza, bangazama ungikhipha kiso ngilo ngizibuyelela mina. So the more abantu bamosha, the more bangasakuthembi, noma sokukhuluma abasakuthathi serious cause bayasho ukuthi hayi vele siyazi usolo masa, yangithola. So ngasizeka ngani omunye umngane wami bathi uMakhosonke, yangithola. Shuthi wangitshela wathi mngani phela mina ngidecide manje yabo, of which nami bengimtshela ke umuntu obesengihlale naye ngithi mina mngani ngiyafisa manje yazi ngasikudala ngizolenza iplan. Kanti naye kuneplan yabo, naye bekasadecide, yangithola. Yena waba nenhlanhla ukuthi ke bamthengele lento le bayibiza nge-method, yangithola. So wayispanisa wayekela yabo. Then masayekile ngadibana naye mina ngambuza ngathi maye mngani wenze kanjani, athi hayi mina vele sengiyekelile mngani yabo, angamnika isikhathi eside yabo. Bese-ke ngadibana naye ngambuza ngathi tata usanayo noma ukuyithonsinyana ngoba ngiyazi vele ish lento izogugunya yabo, and manje ithosa ukuthi vele ngapha awunakudla, akekho umuntu into bengishaya ukuthi mawuyeka mele kube nomuntu at least ozokufida nyana mdokonyana of papanyana noma ngasese mdoko kuphelela amandla. Ya vele angeke ube namandla, angeke ube namandla, angeke ube namandla vele uba weak ngenye indlela yabo. Sewuphusha ukuthini ukuthi vele mele ngidle, mele ngisukumela, akekho umuntu ozokusukumela yabo, yangithola. So ngamthola ukuthi hayi ke unethonsinyana vele bekuyithonsi, yazi ngathini, ngathi hayi yazini athi ngikaye wala, wangithola. Njani manje? Ngathi hayi miso ufuna malini yabo, athi hayi wena ngihlanganisele mhlambe noma engabe noma imalini ngoba i-out yami yabo. Mari out yakhe izokwenza kanje? Mfethu phela manje ukhumbule ukuthi la ile ngile yathengwa and naye ngaleso sikhathi yena uGrand bekaGrand vele mara ukuthi nayo nezinye izinto mhlawumbe asifonela yena just bekanginika i-challenge afuna ungikhomba ukuthi mhlambe ngiserious of kanjani. Ya ora isidlula yabo. So ngadecide ukuthi yabona imali engisipinile manje uthola right ngilanda la nokuthi ngikawuse ngona ngilandela ile because ngiyazi ngayishaya ngizoba ngcono nyana, at least ngizoba neumfi ukuthi mhlambe
ngiziphakamele just ngikhona ukuphakama ngispina ukudla yabo. Ngayenzani ngathi hayi okay. Kwaba nelanga la ngispina khona kwaspineka ngayithatha inyuko ngamgaya ngathi hayi mngane ngicela manje ngicela ungisize yabo. Wangigaya just bese incane bese iphelile vele yabo ngoba yangilast yabo ma 2 days Uphuza ke 1 ngelanga. Ishaka yi-1 ishaka yi-1 kuya ngumuntu ke mhlambe khona ushaya ekseni ushaya ntambama Uyishaya kanjani asithi mhlambe but ujinda vandag besaceda ujinda ishaka yi-2 mengabe vele into khona kusasa mawuza lama withdrawal bese uyayishaya or uvela uyiphuze nje ngaphandle kokuza ama withdrawal. Mawusaqala uyayiphuza cause manje uyazi ukuthi ungakakliniki phela mawungakakliniki vele obvious izoze vele. Asithi namhlanje uceda ukubhema vandag bakubhayele riding. Uyishaya kusasa ekuseni or namhlanje mawugidla angeke ngishaye kubeni ukuthi bengiphuzile namhlanje cause nayo lapha iyasho ukuthi i-drug phezulu i-drug yabo. Sengisho njalo ukuthi ulinda ukuthi uphathe i-down lama ukuthi amathumba ayaluma orenzani bese soyayiphuza kuyehla or uyiphuza kanjani. Mina indlela ebengisebenzisa ngayo kuya ngomuntu khona bangalinda ukuthi mhlambe kuze kube buhlungu but ngoba mina ngiyazi vele ukuthi kuzovele kube buhlungu vele and vele already mengivuka bengithi ngoba la ide ngivusa ekseni phela mawusuka ikuvusa usukuvuswa yiyo noma abathu sesenobuthonga ngeke usalala vele une down vele already vele seyaqala yakuhlogela ukuthi sengiyafuneka uyangithola and wahlala wa-ignore unganali plan yokuthi mase ifika just ukuthi sogula kakhulu yabo and mosogula kakhulu ilana ke sekwenzeka ama-mistake abhaya ngoba uyakhona nokuthi wenza into ongazimiselanga ngayo ungagcina mhlambe sokuthula umuntu omdala ibhegi ofuthi sowenza noma yini just ngoba seyakudla manje yabo ugcina manje vele nawe sophenduka isilwane also wena uyispanise ube grand manje mayiphela ngoba uthi ispanise 2 days ugcina wenze njani. Le 2 days le bengispanisela just ukuthi yabo ngikhona ukuthi ngibambe amalanga ukuthi yabo just ukuthi just uyangithola ukuthi ngikhona ukuthi ngibe nokudla engizokudla uyangithola cause mengirola phansi nginganakudla angawuthi ngaphola nokufa ngafa phela yabo cause manje anginanex esiswini and yona la ngaphakathi yabila ifunani ukudla ukuthi at least menginokudla ngaphakathi nalo buhlungu ubuzwa kakhulu ngoba idla lokudla uyayidla amathumbu ayidli wena straight. So yona ithatha isikhathi esingakanani ukuthi uzibone ukuthi sewugranda awusayidingi riding amalanga engaki. For mina awuthi yami yabo ngoba imizimba yabantu ayifani yabo. Mina nje ngiyazi ukuthi mengicede boma 4 days ubuhlungu bakhona yabo abusabi njengalo yabo ukuthi vele bungangicontrola ukuthi vele ngihlanye yabo sebabekezelele buba khona but sebushayela kude yabo ngapha sengiyaklineka nami ngithola into zokuklina ngiyancedisa yabo kuphume yonke shuthi le poison egcwele la emzimbeni ngangithola cause this thing create poison la ngaphakathi ngangokuthi ukushisa kwakhona kusulo ukushisa nyana bokuthi yabo vele akuluma amathumbu and manje uphelelwa amandla uba weak amathambo la emathambeni ama-joint ababuhlungu yabo. So it's not easy yabo ingako ungasiwo noma ubani okhona ukuthi asithathe leso step leso uyangithola so ukuthi ayeke is because ubuhlungu bangaphakathi angeke ukhona ukuzingwaya uyangi-understand ngathi nabo ukhona ukuvula ungwaye bekuba ngcono but awukhona ukuzingwaya so akubekezeleki ubuhlungu bakhona. So manje because i-percent ebhedi izosikhawathi manje just want to sondela indabeni yokuyivala ukuthi i-relationship yakho nencosi zakho affecteka kanjani because of indaba zama-drugs. I-affecteke kakhulu wena bro wami ngitshele cause yabona abantwana bayakhula and kuba buhlungu masakhulile abona ukuthi wena umuntu onjani yabo
yama-affecta in such a way ukuthi agcine naye aphume endleleni cause azi ukuthi akekho umuntu ozomkhuza of njani i-time asale umama uyamkhulisa umntwana amthande. Yebo bomama banothando labantwana babo but ekugcineni sakudingeka nesandla sobaba yabo cause manje naye uthi makubona mina bengangikhulumi bengangiringisi incosi yami yabo vele the way this thing bemkhawatha ngakhona bengithi noma ngidibana naye ngithi ngiyamkhulumisa angangiringisi the way bemshaya ngakhona and wababuhlungu ukuthi naye wagcina sika nezindlela azihambayo nabangani ezingasishaphi yabo ukuthi bese igcina se-affectana and angeke umkhuze ngoba nawe ngizomkhuza ngithini mina yabo angeke ngithi-ke lento esokubini ukuthi mina ngenza ama-flop nami yabo so vele bengi-affecta blind cause benganaso isikhathi sabo nokuthi bakhula kanjani bengafuni nokwazi yabo. Ubhema iminyaka engaki? Because benginama-stop and go wena bro awuthi so angeke ngize ngibale so yabo. But asithi ucale nini wayeka nini complete? I-type wami ngicale ngoma 2002 ngikhumbula kahle. Yabo ingakafiki la elokishini. Then wabuya nini egemini shuthi manje njengoba sengiyekelile manje awuthi yami ngisho over 2 years manje ngohlanganisa 2 years 2023 or 2022 somewhere khona na 20 years unkawuza ngeminyaka webhaya wona bro njengoba usiqingo sakhe na 18 futhi ngosivela usenkawuzeni ikhula kanje vele ngaba ne-period yokuyeka kancane but vele ngaleso sikhathi vele bengihlupha kakhulu lento ngoba noma bengiyeka bengingayeki isikhathi and of which bengiba nenhliziyo encane bengiba short-tempered vele kwaba nento engathi yangiphazamisa vele ngiyabuyela yabo. So idinga ukuthi ube strong lento uwazi izinto ezibalekile empilweni yakho futhi manje checkele ipercent uyazi i-background yakho uyazi into izalelwe emhlabeni yabo. Egcineni akekho umuntu ozalwa abhema wona bro and ama-family wethu asidinga kakhulu yabo. Ama-family wethu siwahluphe kakhulu sibahlukumeze kakhulu no egcineni siyalazi iqiniso yabo ukuthi unkawuza akulethi into akunento engayilethe eshaphu kuyathatha kuphela. Uke wabloma incosi yakho like face to face man to man uringe nayo since uphuma sokuthi no ina 18? Ngihleli naye ngaringa naye manje yabona iqiniso liyaphila bro wami yabona. Yena sazi isimo sami engisuka kiso ngoba yena at least basakhulile bakhona abancane okay noma ngabe bebabona plus kuba buhlungu ebantwaneni bayafunda phela esikolweni bayasho ukuthi ubabakho wena unyawuphe inani yabo into enjalo obviously yaba-affecta ngangokuthi ugcina seyangakhoni ukuthi abe free nabangani focus bamdisturb bamtshela ngawe yabo. So manje njengoba ngasankawuzi vela angenza sure ukuthi ngiyakhuluma nabo yabo ngiyazama ukuthi ngibasize la ngikhona khona nami ngale ndlela ngikhulise ngayo lo mthetho ngikhulise ngayo ngiyazama ngayo yonke indlela although ipani kuba nzima yazi-ke phela ama-criminal record akusafani nakudala manje ema-power station kufuneka ama-fingerprints wathena wathi i-challenge yaba khona vele angithola. So ngileyo process leyo ukuthi at least nami ngiclear ngikhona ukuthi ngithola isipani esi-grand ngibasebenzele angisikhethi isipani ngimdala mengaka nginabantwana kumele ngingabacabangele uyangithola la ngikhona ukushayela khona ngiyashayela amathendanyana ngiyacenta yabo up until ngithole something nami ngikhona ukuthi yabo ngibe i-timer elisharp ebantwaneni bami ngoba nami
azange abazali bami bangilahlekisana yabo. So angeke vele ngize ngivumele leyo. Understand. Manje ngoba ubona le edownini bathuna something abo Jwanisi together with ama inkosi yala eKazi iyasiza le program abayithunayo. Le program abayicalayo bro wami iyasiza kakhulu ngoba yibo labantu ababhemayo akusibo bonke abasafunayo ukubhema. Bakhona abangakafikanga kulesimo sokuthi bona bangayekela cause mhlambe kibo seselula kwezinye izinto noma akafiki la ukuthi bayeke khona cause lento mele isuke kuwe yabo. Ungathi uyenzele omunye umuntu, understand, mele isuke kuwe lelo pain mele lifilwe uwe ukuze ukuthi ufune ukuyekela ukubhema. So bakhona bafisayo just that ukuthi abasekho abantu abangabasiza mhlambe efamilini noma endlini mhlamba kanamama kanababa ofakekho umuntu ongakhalela kuye cause manje isibhema uyazi amaqiniso asibi nawo kakhulu. So akusilula ukuthi uthembeke, understand. So but ngaloko laba bazofuna usizo lapha bayokhona ukuthi basizeke bashintshe impilo zabo cause le program iyenzelwe lo ukuthi ichintshe impilo zabafowethu, uyangithola. So njengoba bangathembekanga, uyangithola, ukuze bathembeke bozibonakalisa bona. Of course. Uyangithola cause usizo bazobanikeza but sekukibo ukuthi balifuna kangakanani bazimisele kangakanani. Alright, so ngithanda nje ukuthi mhlambe mama ungasibekela nje amagama okugcina ongathanda ukutshela incosi zakho, ukutshela abosister abobhuti bakho iKazi lonke. Yini mhlamba amagama ongawadlulisa nakulabo zali labo banabantwana base-agini aboma 12 13 cause icala lapho ungathanda ukuthi ubaqwayise uthini abazali about impilo yengane or about i-drug life lesibhekane nayo manje. As nasecaleni sicalile ngetopic yabantwana ababholile because of utshwala at the age of 2021. So wena since udlulile la and kunabazali nabo ba-experience the problem le abazali bakho ba-experience ngawe, ungathanda ubabonise uthini? Esikhathini samanje bhuti mingathi ngiyabeka emphasize kakhulu ukuthi mawumzali uhlala nomntwana, umntwana uyamazi waziwa uwo. Ngicela ukuthi abazali babe nesikhathi sabantwana, baba monitor abantwana babo, bazi ukuthi umntwana wami ngesikhathi eso ukuphi wenzani kanjani cause manje umntwana ungamniki le platform yokuthi ahambe ungasazi ukuthi uyiphi noma abuya umcheck kahle umbhekisise ukuthi isimo sakhe sinjani. Singabi labazali laba abanganaka abantwana bethu ukuthi baphila kanjani of kanjani. Umntwana makaphuma abuye esikolweni uyacheck incwadi zakhe, shuthi umntwana uyangawe umzali ukuthi wena umnaka kangakanani, wena umfundisane, yabo. Asinaka abantwana bethu ukuze ukuthi mekunenkinga usheshe ubone, but mongamnakanga umntwana akusilula ukuthi ungabona noma sekacala ukwenza izinto esingase right, yabo. So mina ngingabeka ukuthi njengabazali asibe nesikhathi sabantwana bethu, singathathi izinto sizithathe lula cause la ngaphandle kwenzeka noma yini, yabo. Selokishini lana and kunento ezingase right ezigcwele nje khona la emgwaqweni and sikhumbule ukuthi abangane abantwana mabahlala ngama group abafani, yabo. Kukhona ovela nento engase right ukuthi wena umzali wazi ukuthi wenzakalani, but if ever umntwana wakho uhlala umonitor should mangena endlini uzinike isikhathi sakhe, uyosheshe uyibone mengabe mhlambe ucala into engase right, usheshe ukhona ukuthi uyigweme, yabo, ingachubekeli phambili. So yiloko bese ke ngokufisa kwami mayelana
mayelana nama-drugs ngiyafisa ukubona abafowethu sonke sikile cause emakhaya bayasidinga kakhulu and ngiyazi ukuthi lesimo abakiso is not to say ukuthi mhlambe basifake bebathanda bebangazi ukuthi yabo this thing into engatshintsha impilo zabo to the say ukuthi bangakhona ukuthi baphume kiyo but ke ngithi mina kubazali umntwana iba neqiniso kuye asiyazi angeke sipromote into embi bafethu angeke sithi umuntu makabhema right yabo it's just that ukuthi umuntu makacela usizo yabo siyacela ukuthi naye umzame ufele uzamile but kube khona umzamo ozamayo yabo okunye futhi engakusho ukuthi la elokishini sivumela singabazali sivumela ukuthi abantu basukelele abasuka khona bazothengisela ama-drugs duze nakwakho egeyidini lakwakho njani singabazali nathi mesingabambana yabo siyazi ukuthi angeke sincobe zonke izinto ngesikhathi esi-one but asibe nendlela yokuthi yabo si-act kwezinye izinto understand because manje egcineni indawo yethu le makhaya wethu yabo abantu basuka khona bazomosha yayibona sebabuyela emakibo bona la abahlala khona thosa ukuthi ku-grand understand so angithi ubana yenzeni kanjani but egcineni kumele sibambane as i-community ukuthi igasi lethu ligcineni nathi liba right liba ya siya phambili ngempilo. Thank you kakhulu Mr. Akubonga mina bhuti wami. Abonga. Ngithembe ukuthi khona abazosizeka ngalomlayezo omkhulusayo especially kuyouth abantu abasakhulayo abayeke ukuzifaka ezintweni engamelanga abazifake kizo bathi bafuna ukutaste izinto ila impilo yakho imakhona because nje bazokutshela ku-rock na down in nawe bese uyashasha lapho impilo yakho uyogcina ungasakhona ukuyilawula uyogcina ungasazi ukuthi wena ubani because manje uyahappy ngempilo you understand. Yes. All right, so guys, hope you were able to reach the stage of an episode. William mfethu uyisibawulibekile udaba lakhe mfethu nami I'm so impressed ngomjida ngendlela akhulume ngakhona mfethu. As I've told you ukuthi nowadays ngifocus kakhulu emajideni sewayekelile ukubhema so that sizofundisa inqosi zethu because we see things that are happening to abantwana bethu whereas abazali we tend a blind eye entweni zokuthi abantwana they might be doing things. Can't be ukuthi ubhayizisa umntwana kube nawe udlule right. Futhi uma umzali usukwenza ngamabomu because nawe usibheke lesikhathi usesemncane ukuthi ozenza ukuthi uncleva kanjani abazalini bakho. Nabo same story bazenza ngathi babocleva abazalini bakho. So anyway guys, I hope you're gonna like and subscribe and send it to your friend. This is Wolf 925 signing out. You know we're doing it like we're doing it for TV, the podcast that other podcasters watch. You're pushing your pan, you're pushing your pan, you're pulling your vibe.